Mutongoi TV. Ni kwatia mundo musise kioko cha kuchende kwetha kicha kwa ila na cha kwende sinino dhoche yingi dhini wa kilungu cha katatu cha mukavala tuambe na vilingi wa mavuoto sisi madhangu ni vechao na oyu nilesa ya kunena nina mutaalamu itu wa maundu mamusi nikienda tutonye kwa kamusi nyenita wa Steven Muema na ukethia na dhocha muthenyanu wa mundi tuinene ya Wailu wa musi na nina pasta netuwa nene ye maundu meki wathuka ni olua ondu mundu walite kuika ondu ndongo ya musi kana ithe walite kwika na uyinu tuko twende tuisiende na kendi partner wake kana muka kana inyasiana alite kwika hata na sisi ana selite kwika hata nikenda usiethe ya mesi itu ni yende kwitha imba iluni na udhocha pastor. Yes, long time nizine weze kizungu indeed better I'm thinking wase we mundu long time as indeed yini nama na kintu ni nalena kwacha ambe ingo inoona asika wane uhuru. Yes. Ni nasira kitenge sita designer shirts. Any design. Naandika bando designer shirts. Kwa yine naandika long time indeed. Yes. Oto hata. Ni tuene sa. Kethia museisia. Deni ya mwai. Museisia na ukethia sitwani ya Yesu. Ngaya kwa thime. Ni utanu kwetha na guo monthengi. Nundu akwa ile misi itu. Misi ni miseo. Na yailite kwa ilwa. So asante nundu aitha bamwe na iria umunthe ya tuyimwe mulilika nyondo weta nitawa John Waita ni pastor kando na maundu alangi o makawaida mathayo maundu angi umaweta muno muthenya moka tutavi ndezo manane lakini nene ni masio masio yitu ni twanene yiyo londo ithe wa musioleta kweka yes na tutambitwa likabuye peka nduka thina cia ndu muno ketha mayo kaelewa ila twacia peke ndo andabisi uka twake beti na kikeko kana okeko no keko kwa twete cheni ne baini moswa usu ebukune ya mwambililio kilungu cha miongolea nana mstari wa 3 ngai anena na siana cia Israeli specific tia ndonde siana cia Israeli ila wa mumisi okomboni na madabia be mawathimo wa umaloka ukathima wa ndo cio kana we mwathime ndo amuka kwacha we mubosie mawu onthe amaitha na sembethia maku na bweti na meamwa maumbike amwa kombewa mauthoku wa makamwatea okay kwitha ukatwa akibeti na kiitha kioswa ya a form of curse na kwoswa mundu ngi kuyo maanisha kana ona ni chatwawa ni kumaanisha no jozo ikaiwa kana ethe akasi ya tekethebeti mwitwa kwa ndo mandiko masia you will marry a wife and another man will take her not will marry her and you will marry another one and another one. In fact, ni nengane. Kuni kumaanisha kana mundu ile toto aki choswa kosa kingi choswa kosa kingi. Isu ya just a punishment. Ya disobedience. Ya Israeli maima kuiwa ngai. Okay. Akitao manengane. Na by the way ngai etha andele kania o undu ikanisa iketha yili. Maima etha mwe faithful bala be ngai. Mukalika mathinani angi nundu ngai ni mutwa wa itu. Mutwani wito Yesu Kristo so wona wa mina itha ute Yesu ni wazwa nungi utawa satani na ndaunengane mathinani ndaunengane it's just an example ikanisa mutwawa na mutwani itha ni example ya kanisa na Yesu Kristo isonga iye ndao mone thia kwitene undu ka relate na kanisa nundu Israeli yona nsia kanisa undu yili it is not specifically mutwana na yu tutambiro likanenda yini kenda usethia ni watu bathukanisia mundu ala metha maya na utatanishi usethia mundu ndekwelewa tumapui pe muso wasia kana ndilikana neza ibuku ninezima buga on the no message wasia ngai atubundesia message of reconciliation ato tutalela naisi to yolo witu na pe muso ngi wasia kana there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Yes. Kana condemnation ni jaba ingo sililo kwa alama yo mendini wa Kristo. Na be muso wa mweso with the way ndini wa Hebrews this not a 10 for something wasia kana kwa ndembo emwe ile angela nioni
ala matheiwe tene na tene ikuli yakwa ni mundu amina theiwa amina kumwetikela Yesu. That is nondu Biblia sia kana tukwata ulonga witu kana righteousness itu through faith in Jesus, not observance of the law. Nondu go yitu yungua meo tuyungua mumo yuki ikuli yakwa ni kana mundu amina kwetikela aike wanaisi yake once and for all. Ukese ndaka asilelo yolo anai na ndaka hata lelo na yengi kwana na musosi kwa sekana wa amina theiwa wa theiwe forever kwa to the seven. Asante. Obo utapani tunata pani make bazukanyo. That's number one. Na andu wengi umonde ko mabehavior kulingana kila kende ne. Kila o believe ya ne choke on drive ya. Okay. Umundu gaza sawithia wekia wo ina we. Ndu maloka utakwatite kala kasamonenga we. Kana kwa maana ngite wisi yoka. Ya no zio kawa kome. Ni kanoka dhambe. Itene ne wa kinya mango kwacha. Mwako wa mugosi kana watulua kila kendeni yako kwitha wendeni ya Kristo no tange nondo arumi kilungu cha 10 yo paya musoa nana kenda weona nia kana twikia na ngosito na tuikosia na tuibiko tangewa Yesu Kristo ndalikathayo no wako na amino likathayo no wako witha wasiaika nombane ya muyai. Okay. Kiuje jombe cheu mbene twai nombane ya mwi Adam ataneka nai ai musia ngaine ila wekie nai au me nombane ai nombane nge so generation sia waite nombane ya mwi ngina Yesu okoma tutunga ingi toke ba nombane ya mwi uzi wotange no amina confess with our ambition baby killers no ndo mwana kana kasi yawa musi usuwe weve ini kasi yawa wendo mbia kai katuma sukale kasi nyendio yi katuma akaimali gwa mono lakini kama musi usu utangeyo wa mino tangewa iyo manisha kana wa thetswa pyo waeke wanai ila yethiwe ya disobedience ya mundu pa ya mundane wa Eden izi yo witha waekewa ingi cia daily nundu kila muthenya ndo no bitia isu weta cia wekeo ane mandiko na no Marko ndabatiza Yesu baya Marko ndaelezea ubatizo Yesu aisie ona ibuku ya Yohana sisi ai kalondu kanga ikala kauma cia nai sin one not sins sin of the world nai mwenye thiwe nene paya mundani wa Eden ya disobedience so hii ingene cia every day nundu mandiko masia kana olokwa sendena na ino kwengana ukule ya Yohana wambe kilingu cha bemsala wa katano ola wasiandena na ino bitasia unaona kwao mundu amina Yesu ni gwethana wakuye musalabani atwekeye nai ila yethiwe ya mundu nundu kuma Yesu kuma Adam abitia ona binda yo nthe ona Daudi wethe ya mundu mulunga alu ndoko mina nai nundu bekindu be kwani tayo ona Mose ni musiopyo ni munyanya wa Ngai lakini kanani ndio bika sani wanike nawe munyanya wa Ngai na niwo wa munya Misri na Ngai nda mutabi amuye nuo to andwa ndi ya watho lakini ndamba bicha nigwitha be nai itaibika ni mundu yokie wa Yesu na yupasa ni okole otobu nikanda tukala nilisaidie nange utangiyo nutona peke ndo tweka chemistry twase reaction ni reversible no ethiu ka react you kana kasio kana etina so utangiyo ni reversible ukesethe ai wetangiyo na weka nai no tawasi utangiyo nundu be muso Biblia na wasi kana utangiyo ni muthenzi wa Ngai na God's gifts are not revocable kana si so tungwa pe undupatonye kana ukatangiyo no yeka nai ukalia kuthituni wana wa mina utangiwa wambesi yao witha wasi wa nombe na uthukumitha cia yu utangiyo Paulo yasia thukumithia yu utangiyo wenyu pena kukia na kutetema muno so kuthukumithia ku weithila we backslidden ta Daudi David weithile we pathuku osa kibeti chene na endi langa ya mya ndokaunye beba waku ndene yakwa nini betitie so wethia we mutangie once but one backslide no sioke ya Yesu ndo mandiko masia mulunga luno to no galuka mala monza lakini waunga no wale sioka no usililoni
nondo ngai akasilila nai yes no ka thituni wethi go thi tu ni nange na mutho kwanu Biblia ati apaike buku kikalike tuni paike buku kikalike tuni ngezi ndo samia izi nene ni nene ni amulwangi na by the way obono ni jotano bwenwa nondo kwena thina atabania aingire ma utabania nesa na amwe nimekwasia kanisa nondo obo ola wagu ndo tabana nitweza kulikagu asante ithe wa mundu mutwango wa musi yes waisie ekata nikenda musi Wailu musaise witu misi itu ni kwenda kwakwa na tona kwakwa ni kuelewa nongina welewe wengaleba ina wetie na sia kana ni mubango anga ikwetha na mutwano na musi otondo ngaiwe na sia na mbinge ila nivye ngai witu ni the witu ni example nene eta wa our father na Yesu ndamya boya hii aizie boya hiyo ni the witu la asa witu ola wetu so nongina usia isie mwelekeo wa Biblia na misi nikenda misi ito ya ile nongina kila mundu amane newe o katika musi kana mutwano family ambiazwa na ndwele kibeti na mume onaziana yethabo taingi ona no ithe to confuse yao kaza kwithia we mamezi bala beziana nitawo mwambize maisha yemwe na which is very wrong ambize sievo it's yaivo okay be responsibility ya mundu ume bala pemuka abuye bona ambeisi na nasi ati kanze mbe ametukene kana ngulikani musiaisia wito ani asante no ndo tusiaisia responsibility ambe ya mutumia bala pemuka nekana nongina commit commitment ya ambeisi abala kwasia kuma omonde nyene mundu ume ina amwa kwa sakabeti nengo twana nyi abuba ila isi na koke obina nikatuzi ni the dream no na twana tuitha ukacha baba na mama wange kona matwana meja twambisi hotene no kindu desire ithavo lakini koka ila isi lakini uko commitment niyo kindu kithite kina challenge nundu kindu we committed ona weyani uyozu utikane part and parcel ya thayo wako nundu we commit ye ona contract alama nenga contract we yako contractor ya ule mwene wea i commit akamba mwenenge percentage fulani kwa kweli commitment ndengwe nongina upart so commitment ni ndeto nene nongina we commit kwi commit dise kwenenga nengane chao kikamba ni kwenenga na kweyumya miti commitment utumia na we commit ya bala bekipeti kwe una kwe kwiu keitheka na kete utheka ni commitment nundu ichako na ibo Yesu waise mundu wakati ya inyenethe na ndosana na muka wake is commitment na ndela hizi ngoza kwithia no atia kwenyu no kwa neva ebe kakoloba kana be chao na iwathi ondu simwe na toyata bwa metha mindete ba mami no dia commitment number 2 na commitment yesu yibo ibuku ya aloma kilugu cha monza mstari wa keli kwa dhahabu no kwa naondo Biblia wetete kuhusu mitwano and so on. Number 2 mutumia kana mundume ni wailite kwenda muka mandiko masia enda mukau otondo Yesu wendie kanisa na baba wendo kuyo baba ndeto Akorintho wa mbere kilungu cha 13 pamo sale wakana kothea yasia kana wendo totala uthuku wendo ndu yake mena wendo ndeyona wendo lothata ona kothata wewe na kibaloa utoma kimo chako leo la ayo wendo my love sweetheart gwendete muno nuzi pastor yes pe ndo mundu kwikana na kwikana ukende no mwenda kana ukende no moni sindu akona to kwezi kumesia kwanza akona to kwanza yita utamubembeleza yangu tabi Steve na muzaisia witu mutwana no tumanu mundu ambike nana nge muthiche mutwana timondo uzi mukau kwa bafeme atiko maziati ni ngwenda kilomwe la uziaisie na ulo kwesa kufollow marriage mutwano
mitwano ina thina ni kwitha andu maielewa what is marriage ni lifetime commitment we commit ni safari ya milele na no nginya undergo kindu kita transformation na transformation iba mathayo kiluche 19 Yesu asio no mwasoma kuma mwambione kuube thina andu maizi azia kwa mwambione kwa iliata mundu akatwika kindu kimwe na muka na ipasa ni ukule kibetikiti chako yes na kiambuma nangizo kanikithache ibunu sibe mani shata pege ndeto ita kwa kisongo desperate emase ni desperate indiza nondo ndina we kuongi ko uembuma nangizo wangio thache ni desperate ndo yo kitu ando ina we kwa nondo nejo wonie mabedu inge na leile na tu yabona yi nakeka gaza my advice mutwano no thukumia gwa you invest not on the na stock we kiandukani okay maongela stock either a problem no thukumia cia mutwano nikenda wa ile ona kibet njaile to mana kana kiyale to kina cha ni makosa kwenda mazo hiyo mabast mitwano yonde ya makwa na foundation na kibet lazima nundo na cho responsibility yacho also vyo wendo no kikwenda okay na kikwendana ngo yacho yonde Yesu arifaye baya mwambione ni kwitha baya mwambione kwa yo andwele na matwika kindu kimwe indi ona muka Adam uzi wo atupi Adam ona kwitha Adam ayo na responsibility kwa cia ndio yetunda saingi no to bithne ai beti pabu lakini mundu omeno wayo ayo ale ayo na ana choice asina na cia huyu ni mukebe tu lakini na tuti madena tena nzio ni mugala ni mukarizon nundu nueres head mundu meno we chongo cha musi no elito muyaye ndio ya ndio ya ekanga hiyo okay atutabia ne kana ndikaye very simple so mundume no ile tenda mukau kanzi yoke ba responsibility tukai no ile tenda mukau nake mukau no one little also kwenda wendo ndui mithato iyo maanisha ndoka dhate lakini dhata na kiasi ona Biblia itia uloko dhata na dhate sio ithwe katika kodhata nebo muka muke kalande yo dhati twecha haye ye no isi yene no nie wanzizi utotambe ndete ndo ibundikane ndo wakapelemente tumwete mwena no we ayi sipasa kwizi ndo muita itatongeka metokeyano that's for example kona mundu no makona ni simu kwanza mekona na simona ndateka 40 na mundu ngikibathukanio tena ndo ingi no kona kuyandwa ngi nye kwa kweli ningo mutheja Steve ndeto isi yethetuko na kwina thina na kindu jambe si issue ya the no wepo there is no commitment kindu chonde we committed kwacho like umunde ukite bawe yani ni kwa tendo ndo nola ni wakali kana ivazo kambizi yota walk straight direct yeah that is the commitment opposite ba usine wenyu pe maubizi wange ni kwa tendo abeti yao kaibu kania computer that is the commitment and wengi masi isianza because they are not committed nonge thani committed na ke passion kwa na kakoike ndini paune bala muka amuke kalande na mwi iron out kindu chambe mwi ya Kristo ni Biblia wona ya emela mandai pastor wenyusu musi wambe pastor wenyu kindu tuki address nundu unfaithfulness kwitha na mundu mukongi kana mundu meongi nikiwete tu Bibliani niko si mwe ilito tiana na mume amuka mundu akwati sawa na ndo na proof lakini no kuona tu dalili nange no boya no abundi gwa boya ko boya ni sila ko boya isila either we ndo na ngai kiweti juge wa andole wa ngai mande ko masi yao abalamu maindi ndi tawa Abimelech musumbe wa ndi fulani na ile wabikigwe ya mukano sipa ba idhabe baseo au meana ndiza abalamu amani hata au meme maondo me idho yenge special ame no isaoswa kwa uni kana ndiko wawe weza kwasia we brother akwa
you ina atwana brother and amwe mazia ayo right nondo osu I related nake I little sister kai cousin mukai cousin ya Abraham lakini ila musumbe wosie mondo mukosu amuntu ikithie muka ngaine walikile ile amatinie oza kuthia maiwe yani utugozu aume on them no tuasa aikindo ni chawinde kiendewa no tu yani ndi ya bidia balamu likile ndama boye niki abalamu musumbe na nenwe ngaiwe o ni prophet wakwa ni muthukumia yakwa kwa uwetha ndona ngai no rono so yake beti chaku kalika mission kana mweme nzi yemwe yako kita kilote na prove nacho na chomiongo tuikata you tuikola cho aye mwele tokola by the way sindu imwe no isovewe unless no lote yandi nineke kanisa bandu na kairia kai malaya maingi na buni na study courses itano sio malaya which ninaandiki na proof ndo na boye amwe otange na baibina courses itano so andu amwe metha me unfaithful na maitha mayumia siongo ni kwitha bebe bandene wo na kudilia mundu ina beba kwibina kunidia mboya angeni revenge okay metha ma revenge kwa no aindo na mwetu aina methi bamwe na maikea ona kwa ningu revenge yuko whether abe na thina wa unfaithfulness ikalila inde na asiai na asiai can discuss we thoroughly chai ma pastor wona ai mwana ethi abe pewo na be proof amuntu mabala be si pastor serious pastor maitana na siandu makita kwatania bas asiai maemwa ne kindu chu na we no boyete by the otherwise ate kupata nondo adeko masi unfaithfulness nitono tana niele yes okay lakini mwikatana nzie la isio imwe no zindu cia ukona itono thela tusonge nambe so responsibility ya mundu ume balabe muka love number 2 ni kwenda enda mukau wendo mutalawi wendo ni sacrifice ngaiye yumia atukwiya nondo wa wendo kote musioni I wish na nengo kuria kila mwe wito let us exercise twebundisye kwenda kwenda ti ndeto ya kumya kanywa ni meko by the way kwenda ti konena ni meko ni yao sweetheart I love you kai where is the action katika marriage counseling ya wa wale totabia mukau I love you kele kwa mudana aye iko te muno kote muno no little mo yao na again no little more than 12 times a day kundi to ana no to na there was yam things ya kwa mukau I love you tikona dote no ndwa kweka pedha thina especially and wala idon matona ke unuzi kwenda metha me committed but at least mundu la wa ICU at least try kwa yo mundu I love you na kene wale takombe of course any commitment mutu ano na ndwele mathige kindu kimwe di mundu ume na ndwele mande ko mazia ele makatuka chao kindu kimwe kwa uona mundu muka kila weka na wale taika yes ni equal responsibility haya mwambie ngai ombie mundu ume na mundu muka very simple akamenda ai bitha bau je ye mundu muka muyo mugotho ti mugotho aye ti mugotho no me tupie kuna mwe I love you 12 times na kana ile tombe ile tokwe unondo ni is a two-way commitment kwenda makona amitha ndatuma tayende tesi ni makona na ni kwetha pe ona thina so I would wish and advise pay that commitment number 3 mutumia no dokomea family yake should work for the physical needs cia family the provider dona adam danenga na muzi on the mazito na mukayo anengi ngina muka mazito
ngai amino kilo amwe ina masiaka aketawa mundu muka pai ndangitu ila wa ye tunda na bwe bone kona nge ada makopi bandu baolonja muka amuyo ka baswitat kuma mundu uketawa Eve niwe nya wandu wote amuna ngeziro kekana umeange masia umaba othipio ona ndikwese utumenuma basu kalene ngaisa yati umaba othipio na yati ye mambia yuko physical profession ngaino wotu nengai moka bala be Yesu amaniwa mamwe tuina leo andu amenda leo Yesu amakule mwena chao asia tumekatelwa tuiba asiate aboya yengeba provider mewo maandiko masia mundume ikala tondo Yesu na tubuka provision ila mundume wathukumai na mundu muka wathukuma to balance masa gwat now ni ke debate thete na challenge ona makanisa na mambisho kwa South Side ona mambisho kwa mwe me ona thena misio ndo ona ibetizio Yesu metha mbezi anata ni issues ya mbesa kana okwati with it na problem but this is what I always advise ni thitha ya kilomwe in this manner etha mwene mwendene na etha ni mwisene na etha mwikemwe kila mundu wakwata umbanie ibamwe na moyaya mabata very simple mumbanie bamwe na moyaya mabata yes na mabata lama kona thina komana na samwi utuka kipindi cha wene we na komana na ken twathi pa hotelini twathi nyuchi yusi sima ba kana unit nda ka budget ka kwake hote izi ni part ya mabata ona muyeka si athinu mbetha miscellaneous in case ona mawizi metha petikash so ona muyaya mabata no muya pe otumwe twako to yandu chai like 5,000 I have like 2,000 like ngili like manatan but kwa sia mundu me ni provider yeye on basic nondo initially akaingi mayatho kwa maamba event na set up on a Israel many women were not working ona Yesu matala aume but matukua as the world is changing nondo maisha maendeleo machange yete akai mathukuma na ni mema kuyana anywhere there is palabo ndebe mundu umena mundu muka ni mwele to combine effort nondo family yaka wanandu wele yes but responsibility ya mundu umene ko provide in case mukande weyane either weyane inde weyane mundu ume wale tena weyane pe bandu twa ya rusine na pastor asia another mukawe na payslip mweza ni sina payslip isi yake no point nzeo but ndina basis ndina basis ndo ukasoma kibeti ndo kidhudhe tu Biblia kuhusu wea onosenga muno Proverbs medali ndimo miongo tatu na mwene nenganete kibeti ndo kika kia muka hatene ona kikandikiwa nicho ki provide yete nikitha cia nomba yacho kibeti mundu mukake thai na payslip nawe mundu mewe na payslip combine ya effort Biblia ya eli meka ba kutechao kutaumwe na yuwa masia kana mbele sia mundu mukani sia mundu mukani sia mundu me ni sia nyunyonde asoto nyometa yu andwasu ni tabaseke nchambe mambo othengiane na ngai matumendo na ngai nimeumana nondo ona Yesu esia kwase nyena asa twimwe kila neka asa weka there is no difference kwa mundu tosu na ile to muyati ikala inde momane kindu chambe mwendete ba ta family ni cha umwenda nondo nye mundu mengetha ngili itatu kana ile na kuwe na ile kana itatu uzi to akwata neto atho ambui etha ya ngili tano kela isi ambui ni itu and by the way ona misi etane ya na ibeti nikena niwa ibeti mingi kwa no nambuye ibetete bobe cha chapa kana ila thana watho yema bati no kuweke gatinyi
Bweze le the bidete. Yubeti taizu si da ila kete. Either mabundi sio make Biblia ona make mesi. Andwele matwana paida achakwa. Ni kito. Nidie. I and my wife. Ona uwe amondasi ai. Niendai munde katena ai. Kaingo nena na nyangania. Kaingo nena na veangania. Because it is true. Pebu ndemo na lizile matatu nizani. Na bai tina mundu muka kwetyo kona simu. Akasia ngombesu mutumesu mwana vindia muno okaibu boy na imome. Nezie thia ni mome. Ngombesu na thoye na yelo. Na nevia endota ni chokutu na bibisie pau. So okaibu boy. Yu mome okwe wa oka. Musyosu nundu mome no mamie bengo ila ngombe yake be bandu bithetwe. Na muka mwiye no ate na mbesa ndese kula wabiye. Mezina thina. So na ya madam usu no ni oya wa muika na mkulie wo miteko. Na thia yo muthatu na mya yendi okulia no tokunya ni pastor. Ya ndu metabana. Na mkulie kanisa wenda hapa. Nondo yu wenda kanisa wenda pastor. No mitukinda utethia kumana sindu isi angai. Kana musini wako. Na nicho kutumuona mission ina thina atumia mena thina. Oza withi akwande na musi. Ni gwitha kibeti, ni jaizie mabati macho. Kwanza hicho kisometheti ciana combine effort. Pai kwangania bati kwangania. No. It is a family. Onu mwakwatani mwasiakana kana uka emio cia wa kibeti kijoka hivi. Jaze nye june ne aneti. Wa ibuti je. Na yu pastor pandu bangine wiye mundu aithi kwe bambeza school. Whether we ngili yake na pe ngili lo nangyo ni musaka ibe. Na nundu akamo masia kana mbeza sia mundu mesi nisisi moyo. Adhi anenga Clark ngili yake. Baka ameti atungi ose no ngio ni muse atungi. Aibe. You cannot shunuka na mbeza sia mundu mesi moyo. Na kutha ne wesi moyo ni chikitumimenda ai kana ni mundu wigito kwa. I think on a point. Mbeza ya unengo si moyo. But ni waite mono. Ni waite mono. Ndese kana ikake. Tika muome ni kake. Nicho kitumwendi kutainya. Kila ndo no tabia montosu na family sionde sili musyaisa bitu. Ni kana mwana wonde ne wenyu. Kindu chonde kimusyosu ni chenyu. Ikiai joint effort. Unyangilie zuwe nayo nondo ukaunya otalo wathayo nyaka ikagukulia wekiata ila wekwa ukagulia wekiata kana nika na ngaine mwikiku mandiko masiaka na ngaine mwikiku ko tuikakengeke mundu akaketha kila wabandi ko no sio manakana it is nuwe na nuwe in fact ni advice ya mundu ondo twanete kwa musyo stawe okweta we we kibeti kweta we we mutumia kweta we na mwakwata ikalainde baba yingili tano no si peo mematenda yako ikiwa masabu ukase there you wona mundu muka amana we na ngili 17 si bandu yu mundu mukosu ambe itlanga mbala chongone kwake na kwena masabu ala mako ukase there no kwambe weka masabu masaluni mako wake mayelo machao kukase there mundu mende kwenda kumilemba sile na zisionde nundu ni wezi omilia si ambe yako ikiwa masabu tena hiyo soto na materia yuke lando no materia ne kana wende kwiki wa masabu ndu kiwa masabu bado na uwe mutumia wa musyosu na nikenda wikale na family in a role model kana example na musyaisia witu mutumia wonde we balawe nuwe chongo cha musyosu no siaiwe nuwe example ya musyosu kila ukwika kila undicide nicho kioswa musyosu sia na izino isiaisie ikakinela makinasu kwao wakwata musala ona kwitha ndwendete kwikiwa masabu iti kila wikiwa masabu nondo ni musi wako ni musi wako na nene ya ando masia isi na momono ona ibetila mwiba sia isi yo na ngite ya sia yenda kaya kayo kirota pigia siana ikongwa ikamosa
ando makamita mwanga ni gwetha ni provision iko masabu no wiki yao nundu ni kwako na ti masabu mathuku no ugo no control masabu zibe budget ingisi melai ukethia ike kamba zesu inoneka budget isi yumela we budget ingi akamwe mumela sio kesethia siebo lakini nondo sio kanondo mbesa siebo bigie Steve ila wethia musi we na budget itebo musi usu platform yayo netieli pena thina we bandu from the word go mutwano wo wa ina thina kuma mwambililioni mutwano wa bandwa uugone nina kwenda tukaipasia hii makanengwa mugoga mukambesia mwana kino tawase mwetu nthukuma abana that's first thing nyene kakena mwetu nakakazi nyene kakena kwata mbesiana kwata ngilitana waweta ni wetawa nundu ni kwako mwenda ambisia family ila mutwano wonde ukakwa na kwibitha no bungu mutwano usimwe nomwe ukalika yana italindika laisi ikala transparent Yakobo ila waendie balave father in law ne waandikiwe na atagwe musala nda bidwa na ibetisi yake ne wazi nthukumia miaka monza na musala wako ya nondona ona Yakobo eleasia kama yake ndamiethe wenyi no mwisi ne wangikisie ne wangengie musala wako no wauchenjie 10 times ni mwisi undu wa vandilizie musala wako na mundu mukano iberent mundu mukano iberent ane wailete iberent ethae na mbesa mundu meno wailete kuwe mwani endini wa nomba yakitwe nomba ikwebwa ne mundu muka mundu meno alito kuata nisipe mundu mukoto na yani uketha ndu esa ku stretch mao yani wewe bati kwaku yani ndu mwani ningu tunga musese witu itina wendo ndotala wingi wako okay ndu yamu hiyo wendo ndu yamu ito etha mundu mende weyane kibeti no kiberent nundu no mbesa sia musyoso etha mundume maybe ni muwau nundu muitwana ni muwisa ake hapo alama atwanye na losi ukasia mwenda koseo na kwa so sasa ya kwebarend etha wina mbesa kibeti iba uteiwa moyo usini mwemeu mwatwije kintu kimwe nuwe weyeba nundu mwe kintu kimwe nuwe weyebya it is what we nako kenda ubunde wando na osoma yitengia ngiwa kanisani uza kwithia umumwe wake mwe ni waoleka na mundu mena mundu angi makweka mundu me responsibility ya kana ni wechongo cha family no walitonenga na directives ntila isi mono kibeti kunenga na directives uza kwithia na kibeti kina miaka 40 50 na beo kama na miaka 10 na mume maybe ndego onake iwa kwangala kunza ugaeta mutwa ni kwitha ngai ni wombie mundume mchongo cha family Adam no wanengie namo masietwa Adam no waiwe cia amunda we mae cia ithia ikaki isaki chau muka okietina ko ni responsibility ya mundume kunenga ni direction na Adam keke waiye muka itunda yindo kaye tafadhali tokaye na kwa chanda umaluka ndamuliga nyengine uende teba ile tundani pedhi wana change even though Biblia ya Adam ayo unundu agitio nengwa take aya it is my advice that mundume wonde ethe echongo otondo Biblia yewetete kuni ya Efeso kilimu cha 5 mswami angole na ile kana otondo Kristo ni wechongo cha family na ake muume ni family that means pedha be undu katika mutwano wenyu katika family kibeti ula wipa onetha nuo kwata musana before wasi kuthowe ng'ombe kulia musee asiata undu betu pesa okwati na yuna wakama tuikamekalela mume moi yu wiketha we mundu me nake no kona nake uno no kufaitikana no kukitia nake okutongozi omuzi no kona yu scenario si ando mekale ukewa mundu me no yakalilo ne mukai pa ubethe wa thina mo penzi ile au me mekala we mundu muka nzia ya mbe ni nzia ya mukae na
ena alimu makonza makamone thiondu mundu ume waile tobinewa na especially kembesane na mundu ume no kwati munini na nzi Yesu either ni kwitha mundu mukano waite kumana nuwe meta kuelewa kana mundu ume ni we chongo cha family number 2 ni mekala wa nowe no chawi ni wetu ni na uhakika mundu ni zionete tumia mwe okie kanisani emo bine akalelo lakini nesi ethia timo kana no kele tuwa tumete ndona kama bine ta ukasa kwethia ona ndathi kwake athi bala be moka manda kilao ukeka moka keka ni watia muzia no kotwelewa lakini athi kuyanze ai bala be kele tukake kwa sawethia ni mundu ume lakini ai bala be moka pena thina na itu pasa tu pa kwa na hii pe mandiko kama asia kana bai wo yotonya Israeli tu masia mandiko nombani ya Yakobo so niwo kana pe mundu ne we asia kana ukewa mundu pasta ya asia kana we mutangie pa hii mwetonya kukwata bai wo yotonya kukwata asio suno bongo niwo kana we mutangie pe we mutangie sindu sinito ndo kukwata we mutangie ndaimoni zelite nwe imandha we mutangie ni we imandha sio iko mandha kwanza siendete maandiko masi yao Yesu anenganie ngeleka ni asi imo yemwe ya umwe wa mino tangie wa thea ni enda ai kamandha angi monza makoka mawisia kana be muango nuzi wa mino tangewa wa mino tangewa no wa thea lakini ni masioka ama maandhe mwango mundu wa utangio ni utegemea utangio ute mwini utangio ute Yesu nenesa nuno utangiwe si Yesu nenesa umundi utangio ni mwikio ni mwikio kuma umundi na dilia diboyawa na tangiwa haleluya uzi mwikio wauma wena responsibility ya uthukomithia utangio usu na besi ndu itano bunde asiandu sio tangi kidu chambe musesia wa mino tangewa kabisa yu monde wa tangewa noti la character ndogo kiloneka kidogo ukaeka nacho jakeli nulika kanisani kama makanisa wena ngai na beba ukalika thini jakatatu nu tweka mundu wa mboya ukalika mboya nenesa kana nutwika mundu wa fellowship ukalika ukalika kanisa ni fellowship kana kando na kila kindu nukusiana kuma monde nyene mutangi nimekoka napenda Yesu na katano nulika kanisa nesa na ndwambi sio kumangai some capacities kiwango fulani ikomiti kanisa niyo kuma bu yambisia kwewa i pastor ondo kusinda satani ndo satani akita usindo satani yokie bala epe yoko na ima pamba die bana mchezo inondo satani amanda mundu la mulunga akone ko uo ino uke no va me satani but watangewa imani yaka na ndo atakiwe satani aje itegemea wena silasi yanata wafeso kuluja dhamda tu musoe komi ikiai miyo ya kau yonde ko etha nele kodeva ndogu ni kumanisha na wewe mutangiwe onduwe kwa kaweka mawa monopio nono mutumia mo okie ni muboye ai deacon deacon akanisa emoe omuno ai deacon akanisa na yuma ndiko kama asia kana paimu hiyo na wewe sobetwe kinyume nako uka succeed Yesu anene akusu nomba ya Yakobo nundu yaina agano that is nomba ya Yakobo but pe mwikalelo la mekala nikenda matabu ndu wasoma bonde numana kana pe kendo kila matabu ya kuhusu righteousness no ngida with the way righteous pau lakini whether undui ngaine nesa koda ile tova ameoneza on understanding ona kuyana for example Ezekiel menesu
okawa naye wanukura lakini aiya hoya ngai ma liga nondo ndukomete okuthukuma ngai yu mundu watange wandu thukumete ngai yao kote ukunwa muno Yesu ethie kingei musalabani akio mundu nitha na paradiso amio kia kumo mundu watange weki nundu no kikuzane na ila kinegi yo ngai etha ndu thukumesie otangeo wako where no laisi muno kwatakiwa na yuwe unasia sinduletu ma mundu ekalelwa ni ando kunena na kibeti usibile kibeti kina walimu na mwalimu wa mbewa ibeti mbinge ila nikola maumete Musyi ando mo maana ke ozio akitaka kutumia nai maana akalika thenani mwalimu wake ila ni friends anyanya alama thukuma imwe alama ndo imwe close friends makamutabia nai mwalimu akatatu ni internet ukona wewe mindo ando anene mekiwo wewe anaangalewa ikiwo na kwandiko iko yes so munduzu akaamua kwekala maisha different kwa sababu ya kaenda akathwa mauta make expensive akasema wewe kebakie mauta maoya ndoza ile vena thina kwigalwa kwake li kwithani kwa njia cia kibindu na isu ciekawa muno ni mundu ndendo benefit kwa mundu ume either wiulu ki maisha ma mbesa kana ki maisha ange mikalele fulani yeah okay nona masani masemba muno pe mundu tetu nene yes nabe ndiko sema mundu ala mundu male teka ne matiala ne twamina makwamuka yitwesa kuweka kwa mundu yitoka kwa mundu muka palabe mume nabe ngiwena witha misimingi iyanwa nundu wa undu male to treat in laws kana thoni ukasethia mundu muka no kwenda tuma mbeza sio nthe musyi nake mundu ume no kwenda mbeza sikathi kuya no kwenda make musiwo nake muno kwenda make musiwo ya wakuya kuombene ko mundu asina tuketha twine nesia you asu ilatobika netha ndinene asindo siba musyaisia wito actually sindo nikite research onene how to strengthen undu tona kwikia bond ya family ando matuma mbesa mekiendesia akumwe ndukwitha mayesi family yake ni chao na yakawata sawa unazidi tu kusabweza tu nene yes ndio yakwa musa kwa musaizi wakwa ni kana we mkibeti kana mundu ume mwikendo kimwe akaimusi wenyu takendo kimwe na muyenda na muye commit na mundu ume ikala with the head nenga ni direction na kibeti ndo kalile mume wake kibeti ndo na responsibility yaku chuma chokete wese kwethia no wakandi muvya muno asante naindi mundu musese kini kilungu cha amuka va mutongo TV ngwatani ya mukamba wena kwa Steven Muema takithio unanene undu kathelele va endi tuende sindini wa metandao itu amekumuka ili @mutongo TV ke @director Muema isu ni Twitter naende Facebook ni mutongo TV YouTube mutongo TV official Instagram mutongo_TV neta wa Steven Muema nena pastor waita naende chuma chokete no tukwende tuende nikenda wese ya mesitu ni ya silva ni komana na gusa muonza ova mutongo TV ngekwetea vilingi wa mavuku mokamba ni ndito ya Kenya na ndisio ndhe sianza twithane vinda yukwa oyu tioneza inu ni Mutongo TV.